Kanyau Trap Youth Council HYC Jong ka Southwest Khasi Hills District mentaka Sngi kila pelong ya ka jingalang met Kynmaw Burom ya Sngap Syiem Syiem bakrau Jong ka Hima Maharam Syiemship kabalakot chispa nyak pusau mentau senam arajar arpuar. Ya kini ka Kynmaw Burom la pelong ha Nativity Hall Maukerwan ha kaba uba renik tan lengdo tongkhar MLA ka Maukerwat constituency ula longkum ukong san. Kumban Shupin Kynmaw ka Kynmaw Burom ya Sngap Syiem haka laipau teri unai wing kadai na kabenta ba uniu Syiem bakrau Jong ka Hima Maharam ula soy ya kidulir haka ni ka Sngi haka bayadai ban penne pensa ya ka kendau ka Syiap haka ni ka Hima Maharam. La penya ya kini ka jingalang da uba munlang palyar Vice President HYC Southwest Khasi Hills District la yoru ya ka jingkren na uba arbok kharjarin President HYC Southwest Khasi Hills District ba kitborlang nongrem Menteri Shnong Rang Thong harengkat ka jingadan langru kirang ba Shnong kilong kemi kilong kpa bar kiwaide kiseng bahalang harengkat kipat ba kibalawan ban rakhe Burom ha kini ka Sngi Kyrpang Jong Sngap Syiem Syiem ka Hima Maharam Syiemship Southwest Khasi Hills District. Yang jangan kawai punya trena, hakabangin long mana yang long mami, kilat juga jika ku yang disamla ku kalau kalau ber di jogi. Ngarakuan pada kami nanti makin bon samla juga dengan kalau sampai. Hakabakin yang ni menong ki entrepreneurs, bagi trade business. Ngimpen itu macam ini ki long swa ini ki long padi peraya cepat. Kidang nak jogi bisa, halah jogi pom. Upelai uai lor kaju kasap yang baru. Sebenarnya perkembangan kasap kebagai ikan. Dalam hakabalan yang berlaku ini ne hangi. Nomor wahai, nomor wahai. Yang kebagai nanti bagi semua orang yang kesuruhai. Kajik sekolah tenang, kajik sekolah ban. Kan kata kesuruhai berwahai ne.